Sam bukvalno je kao što znate, ja ću posjetiti naše sve građane, radilo proces integrirane izrade, znači strategije integriranog lokalnog razvoja uz podršku UNDP-a, znači finansijsku podršku SDC-a, organizacije za razvoj i naravno sufinansirajući iz sredstava budžeta opštine Bugojno. Mi smo, taj proces je negdje završen 2011. godine kada su određeni projekti implementirani. Prošle godine smo aplicirali ponovo za projekat kako bismo nastavili procese započete prvno, a oni su uglavnom vezani za proces implementacije, odnosno operacionalizacije strateškog dokumenta. Danas je prvi sastanak partijske grupe za razvoj, jedne od ključnih grupa, odnosno tijela za planiranje, i očekujemo da će odsud biti dobar i da ćemo dobiti povratne informacije na prijedloge koje je izračeni općinski razvojni tim. Za građane konkretno znači da proces strateškog planiranja koji je još uvijek u jednoj fazi, znači uvođenja kao jedan standard koji mi težimo, znači da će se u narednom periodu svi projekti identificirati i izvršiti prioritizacije na bazi potreba koje budu iskazane. Svakako u skladu sa financijskim mogućnostima i u skladu sa dinamikom koja je. To je znači jedan proces gdje se pokušava doći do operativnih dokumenta gdje će se oni provoditi, pratiti njihovi efekti i shvatiti na koga najviše utiču, ko najviše ima koristi od realizacije takve projekte.